Got it. Ja, Isusa, ti šta je ovo? Polcika. U to je se Mr. Billy vozio. Ne, Oca i Sina i Duha Svetoga. Što čupao, brate? Pa, brate. Doćemo do ponoći gode. A čuje se ko neki kurac, doslovno. Dobro, ide. Ajmo. I mean, it drives. It fucking drives. Ne, Oca i Sina i Duha Svetoga. 7,5 kilometara. It's gotta be a fucking joke, man. Sve imaš 2 točka, bog te postra, kak neće uvidjeti. Watch this, watch this. You watching? Watching. A šta bi ti bez mene? Ti bi krep po prvi minut kad bi došao u grad. Man, shut the fuck up, man. Sve ti dam na jebenome dlanu. Potres. A ne!